abatari tayari muje kwicara. Haleluya. Hallelujah. Duheze Imana icyubahiro. Hallelujah. 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 Abatari tayari muje kwicara. Duheze Imana icyubahiro. Hano hagomba gusigara abantu biteguye kubyina igisimba. Haleluya. Tuzamura amaboko duheze Imana icyubahiro. Tugiye gusirimba. Ese uyu mushitsi mande sawa sawa n'amahoro simuzi nawe uracuranga n'amahoro. Tugiye gusirimbira Imana. Nasanze ikintu kigoye mu buzima no kwiriranwa ubukristo gutangira mu gitondo ukageza nimugoroba. Ukiri umukristo ugifite ubukristo buzima. Mukazi ukaja mu kazi ugatahana ubukristo. Ukirirwa mu bana mu rugo ukiriranwa ubukristo. Ukaja ku kabumbu abahungu bakunda kuja gukina kabumbu ugatahana ubukristo buzima. Ukazinduka ukaja mu Bugande ugatahana ubukristo buzima. Ukabana n'abandi mu ikorari ukwezi kugashira ugifite ubukristo buzima. Ni ikintu kigoye cyane. Abagifite ubukristo buzima tuzamura amaboko. Irimbasha. Ubo
adusozereze. Papa urakoze. Uyu mugabo nuwahe? Musasa niho hatangiriye even abantu bazi kuririmba. Imana igumugisha. Nuko Mandera abantu badusize niyingasha nahiriranwe mu mutwe. Haleluya. Hanyuma turabakiriye mwese. Imana ibaheze umugisha. Umuntu wese waje guterana agira icyo agabanya n'umugoroba, kandi hano hari umwuka w'Imana. Tusubiraneyo icifuzo runaka kikuremerereye ugisige hanyuma nugarukana kane uzogarukana ishimwe rikomeye. Dutange rero gira regere. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Turabakiriye abantu bose sinje wagarikiye, ariko Imana ibagiriye neza. Twakiriye abari badukurikirana n'abari bene data. Iyo habonetse nkabiri abasoma bitatu gitaramo kiba kiremereye. None turabakiriye agashami Kera TV. Ndamukunda uriya muvandimwe azatanga ibintu byiza bifite isuku. Pana bya bindi bari mu kutwandikira ibintu by'ibifishe biremereye by'amazina. Imana ibaheze umugisha. Uyu undi niwe ntamenye izina. Bidagara TV. Iki Bidagara official. Kwa Bidagara naho bariyo ashitse. Imana ibaheze umugisha. Hanyuma Agapiyo biri live mu bisingiririzanye ku masitati bakurikirane iki gitaramo cyanyu. Imana ibagirire neza. Namwe mu gitange abihebeye Yesu. Ira ministeri ndini yehajye. Ririya jambo ntize. Imana ibaheze umugisha. Nuko right babakurikirane aho Bishop iwe turamwe nyina hari ahantu aba naho hiwe, ariko uyu mugoroba ubu mugoroba udasanzwe ku buzima bw'umuntu wese. Abantu bose bamukamerewe barabakira. Sije wagarika inzani itanguza, ariko muraberewe mu materaniro. Imana ibaheze umugisha. Perezida yanyongoreye hano iki gitaramo ngo karacumvamo umwuka ngo gusoma amafishi. None abantu bafite ifishi bagume bazuminge neza timuhusha. Dutange haleluya. 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 Turanga pa.
noneho ibintu birakaze ngaho isabuke twiruke sha nuko turaguhimbaje mwami Yesu.
asifiwe kubw'impamvu uyu mugabo naje hari ikibazo ntacyo bitwaye yego siko kwiza nitumara twiruke tugere kandi nitumara tugaruke twama tuheza babwirize dutahe siko Bwana asifiwe Hallelujah. mureke dutenga za ruya nkasinga uko nkindagira ngo uregere siko kwiza cyane. Bwana asifiwe Hallelujah. shiramo hariya twari tugeze Hallelujah! Reka dusenge twicare. Yego. turagushimira Kristo Mana isumba byose ndaguhimbaza cyane muri uyu mugoroba ndashimira izina ryawe rikomeye mu izina rya Yesu Kristo ndagushimira ku muteguro wawe mwiza Dushimiye mwami Yesu. Mbaraga zikomeye. tubaha Mbaraga zikomeye mwami. imitima yacu Sandi Kristo we.
mu izina rya Yesu kitunejeje duhaye mwana umwanya wo kuba imbere yawe Kwigisha imbaraga ijambo zawe. ryawe rivuga ngo ariko twebweho Muri kino kibanza. ngo kutwegera niko kwiza ngo niko kunatubereye kugira ngo twamamaze imirimo n'ibitangaza wakoze mwana Mu izina rya Yesu. turagushimiye mwami Yesu turaguhamagara Jehova Ubane uzube muri kino kibanza tugiye kumva imbaraga ijambo z'Imana Nidutegeke izina. ziza zibane natwe mwana turahamagaye ijuru turahamagaye ubwiza bw'Imana bimenyekane kuri Imana. uyu Ubane mugoroba natwe mwami kandi Yesu tugirire. icyo dukeneye Dukeneye kumva icyo washatse n'imbaraga kuvugana zawe natwe. icyo Dukeneye kumva icyo dukeneye washatse kuganira nukumanuka mu natwe. ijambo yawe Dukeneye kumva mwana ukanezeza imitima yacu icyo dushaka. data wera Ngwino icyo Kristo ubane twifuza natwe. n'imbaraga Ngwino zawe tugirire neza buri muntu wese Santi uri Yesu ahangaha. kuzumvishije Ntacikwa ahubwo yumva icyo wamuteguriye muri uyu mugoroba kugira ngo abashe gucumva. Sandi Kristo kubana natwe kandi asandi kuguhesha icubahiro. Mu izina rya Yesu tubisenze kandi tuzizeye. Amen. Amen. Murakoze cyane Imana bamugisha tugiye kwakira ijambo ariko nyuma y'ijambo turaza gusenga ni byiza ko turindana twese tugasengana kandi ko nta n'umwe ufite inyota none rero reka refera asenge asenga Imana